ngilo ihlelo ngilo isikhathi ngiso umraro seyinetwork kodwa ke ayikazi osiphikisa ukuyapi siyalinga ukufunyana umkhulumahlasela okungumkhulumahlangu la sizokukhuluma khona ngabomakoti abangena ngesibayeni lokho nasekuhlongakele kungaba ngubabazala nomamazala nofana ke ngithi bekha kwakhe ibese umakoti uyachagala uzingenela ngesibayeni ngendlela angahona ngayo sikhambisana umahlangu okunguye ozosihlathululela kabanzi ekutheni ngengimiphi mhlambe imphumela ebakhona ngemva kwalokha ekutheni umakoti azingenele ngesibayeni nabangasekho bekha kwakhe. Mam Jason akwande ngiyakulochisa bekodwa ngiyakwamukela silinga ukufunyana umahlangu bakwethu ehlelweni sirakele phambili nangambala ngilo leli hlelo ubusuku ngibo bakwethu ngaphakathi asikhulume nenge kukhona okwaziko nawe udzubhule lapha nalapha nofana ube uhlele umbuzo ozokuba nayo la ufuna khona iclarity namtjana uhlathululelwa nguye umkhulumahlasela ukhona phezulu siyamdosa ngokwenza njalo ihlelo ngilo bakwethu. Mkhulumahlasela akwande sibonge baba Mnguni njani? Sihlwile papi singezwa ngekhaya. Sifukile man, ngithi angilotshise kuwe ngilotshise nakubalandeli bezana ku-podcast. Siyathokoza mkhulumahlasela noma sesingena bijilata nje sithwenywa yi-network ngapha kodwa ke naku daram ngikwazile ukuyifunyana ngendlela efanele. Bakuthokoza thina. Aha mkhulumahlasela akhe ulotshise ababukeli nabalandeli bayo ihlelo izanoko podcast sikwazi ukurakela phambili yese ubalotshise. Ngithi angilotshise kibo bonke abalandeli bezana ku-podcast. Thanda ukulotshisa ukuthi namhlanje isihloko lesi namhlanje esiphezulu kwaso sihloko esithi ukungena kwabomakoti ngesibayeni emva kokuthi kulale abadala. Right mkhulumahlasela sele siphezulu kwaso leso sihloko bese agijima bese samorosi isikhathi ukuchingapi kuthi ukuthini ukungena kwabomakoti ngesibayeni lokha ababelethi sele bangekho ephasini sikhuluma ngababelethi bekha kwakhe ngiqinisile. Uqinisile. Right ungaraga uchinge phambili mkhulumahlasela ngaso lesi sihloko esisiphetheko. Esihlokweni lesi esisiphethe namhlanje lesi esithi ungena kwabomakoti ngesibayeni emva kokulala kwabantu abadala. Kulokha nawuthola ukuthi abantu abadala bayadlula emhlabeni. Uthola umakoti sekayazenzela emzini loyo sekayangena ngesibayeni ungena ngendlela afuna ngakhona. Engeneleleni kwakhe endabeni yesibaya uthola sekenza umathanda esibayeni semzini loyo ngoba abadala abangasekho. Ngoba ngokwazi kwami ngazi ukuthi umakoti emzini akangeni ngesibayeni salapho uyasizila uphelela ehegeni akangeni ngaphakathi kwaso. Mara ngibona endweni ezenzeka amalanga la bayangena bayazenzela bazenzela umathanda. Abanye bakhona uthola ukuthi umuntu sekangenelela aze adlulele esibayeni salapho uthola omunye wenza into ayifunayo ngesikhathi afuna ngaso. Uthola ukuthi nefuyo le uyazithathela uyathengisa. Angazi ngiyazwakala na. Isibaya esikhuluma ngaso singengisiphi mkhulumahlasela ngesembuzi ngesenkomo nofana kulaku phathelwa ngakhona kwenzelwa khona indo zekha kwakhe. Sikhuluma ngesibaya sefuyo senkomo kunye nesembuzi. Okuyifuyo yakasosokana. Okay. Umraro lokha angena uba kuphi mhlambe imphumela yalokho sele mhlambe akwenza umakoti ngemva kokuhlongakala kwababelethi balo omthetheko.
Umraro omkhulu lokha angena kukulokha mkhulu angithi iinkomo lezi ezikhambe zayo mbawa le ekhabo kuzinkomo eziphumela khe ngenza umzekelo wokuthi ziphumela kwaMahlangu zakhamba zayo mbawa le ekhabo ezinye zakhona mhlambe ngimuntu ofuyileko zisele so ngalokho awuvumeleki ukuthi ungangena ngesibayeni salapha uthi uloka nje khona uchade khona ngoba iinkomezi azikahluki nososokanakho usosokana ngitsho uyambaleka awuhlangani naye uyambaleka ngesindebele mara nayongena ngesibayeni apha seyiba ngenye indlela into le ikhamba ikulethele amabhadi phezu kwakho ikwenzela amathunzi amnyama ngoba sewenza into engenziwako angazi ngiyazwakala na uyezwakala mkhuluma Hlasela mhlambe nangakhe ngikunikele leli thuba uyindlale utsho bonyana unobangela wokuthi ulethe lesi sihloko kukuyelelisa nofana kukwenzani uveze nemiphumela engasimihle nenge ikhona ngemva kwalokho asele wahlongakele and then umakoti achinga ngaphambili ayongena ngesibayeni ngendlela ahona ngayo ngaphambi kokuthi wenze njalo akhe silotshise udadewethu nangiyaphezulu dadewethu angikulotshise ngikwamukele ehlelweni Akwande mfoni ivukile. sihlwile manje singezwa ngikhaya Hawa sihlwile. siyathokoza Lochise nakuba Mahlasela. akwande sesi Nivukile. hawa sivukile sesi Hawa sivukile nathi hawa nami isihloko esi siyangihwatha ngoba okhunye kwakhona ngengikubonako kwenzeka. ukhamba uyangena nawe ngesibayeni nofana bakhamba bayangena esibayeni obabona Bakhamba bayangena ngesibayeni sekhetho omkhulu. ngiyezwakala mndungwa nalo ithuba ngelakho papi akuyindlale mhlambe ngingakungena emlonyeni uyindlale begodu uveze imiphumela ebakhona lokha nasele kwenzeka lokho and then siza kubuya ngemibuzo endabeni le yokungena ngesibayeni ubungozi bakhona ke ngithome ngobungozi bakhona ubungozi bakhona bukulokha nasele sowuzingenela ngesibayeni kuthola ukuthi soyangenelela engeneleleni kwakho sowenza umathanda ngefuyo le kasosokana ekwenzeni kwakho umathanda ngefuyo le kasosokana into leya ikhamba ikulidela ekutheni ugcine ukwatisa amadlozi ngoba amadlozi akhamba yakwata ngebanga lokuthini ngebanga lokuthi wena sowuyazenzela phezu kwefuyo ekungeyabo angazi ngiyazwakala na kamnandi sowuyazenzela ngefuyo ekungeyabo sowenza umathanda ngesikhathi ofuna ngaso ubungozi balokho mkhulu kukuthi ekugcineni kwelanga amadlozi azogcina athukuthela and ekuthukutheleni kwawo azogcina akubetha and isihlahla sedlozi asikho sokuthi urabhele idlozi nasele lokha likubetha phezu ko-wrong omenzako asikho isihlahla esivala idlozi ekutheni lingakubethi nasele wenza u-wrong ngoba sikhamba siyababona bayazenzela benza umathanda ngesikhathi abafuna ngaso uze umuntu athi iinkomo zami sekakhohliwe ukuthi iinkomo ayisizo zakhe ngeza kosobana kufika isikhathi sokuthi esibayena iinkomo ziyanda kuba nenkunzana ezibakhona uyathoma umuntu uyathatha uyathengisa idlozi liyathukuthela ngobunjalo ngiba ukubamba emlonyweni la kwanga kukhona la ngisala khona ngengisiphi isibaya esikhuluma ngaso la isibaya esikhuluma ngaso babomngoni isibaya sefuyo senkomo nesembuzi ngiyakuvumela ngitsho ukuthi ngengisiphi ngengesekhabo ngengesekhakwakhe ngengesekhakwakhe ngoba ngikuzwa na uthi umuntu uyangena athi inkomo zami angikhumbuli bonyana kungaba nenkomo zakamalukazana ekhakwakhe ngombanyana khumbula bazisusile ekhakwakhe bazitshingisa kwabo ungenelela kilezi zala la achade khona azifunyane lapho engasingilezi ezimkhiphe ebntazaneni zamfaka kuboma engasingilezo ungenelela kilezi zala ekhabo lesokana bengifuna siyilungise lapho Mahlangu ngoba ngikuzwa na ukuthi
uyangena athi inkomo ngezami bese ukomi bese ngiyasala ukuthi kuba ngezakhe njani inkomo ekhakwakhe ngombanyana ziphumile ekhakwakhe zachinga kwabo ekungizo ezikhambe zayomthatha zazomenza umalukazana wangapha ngikhaya. Ungaragela phambili Mahlangu. Ekungeneleleni kwakhe uthola ukuthi sekangenelela khulu sekayadlulela. Sekakhohliwe ukuthi inkomo lezi ayisizo zakhe, inkomo lezi ngeza kaSosokana. Fanele ngizihloniphe njengalokho angihlonipha uSosokana. Omunye wakhona uthola ukuthi uzenzela khulu lokho nakuthola ukuthi uSosokana lo ulele kubuye kulale nesilukazi. Abone kuhle nje ukuthi hayi nje lithuba ke musi ngezami ke nje. Uthoma uyazenzela uyathengisa kwenza into ayithandayo ngesikhathi afuna ngaso. Mina ngokwazi kwami ngazi ukuthi umakoti ngesibayeni akangeni akazilawuli inkomo zalapho. Kosa abonisane nabalapho. Nakuthola ukuthi ubaba kwakhe walala, kosa abonisane nabo songwana noma abosorhulu abasesekhona abasaphilako. Ukuthi mani kunje singenza njani ngesibayeni apha. Kube ngibo abazokuthi no singenza 1 no 2 no 3 no 4. Kungabi nguye ozidecidelako ukuthi athathe inkomo unande uyathengisa. The more anande athatha athengisa enze ongasi right lapha esibayeni apha, amadlozi la ayathukuthela. Kokuthoma ifuyo before uzoyithatha uzoyifuya la ngesibayeni, ifuyo iyabikwa ebezimini ukuthi la ekhaya sesinesibaya, siba ukuthi nisigadele isibayezi. Right, Mahlangu siyabuya esibayeni sekhakwakhe. Asigijime njenganje siye esibayeni sakwabo la lezi inkomo abamlobole ngazo zinzinze khona. Kilesa sakwabo uyangena nofana awa. Nakilesa sakwabo akangeni ngoba inkomo angithi zithenge yena. Lesa sakwabo silawula banakwabo, yena akana say phezukwaso isibayisa. Akusizo zakhe nakuthi ichegu lalapho lilele kufanele ukuthi zilawulwe bomnakwabo, hayi ukuthi yena azilawule azenzele umathanda ngazo. Akusizo zakhe. Ukungena okuMahlangu sikhulumela ukungena literally, ukungena akhe ngithi ungene ungenyawo ukhamba nofana ukungena ngokuthi akuthengiswe leya. Sikhulumela kuphi ukungena? Ungena sikhulumela lokhu kokungena ngaphakathi esibayeni. Ngokwazi kwami umuntu ongumma akangeni ngesibayeni angakadlula iminyaka eyi-60 ukuyangala. Naku Mahlangu ngimthethe umalukazana ungikhaya, ababelethi bayahlongakala njengoba sekuvelile, and then sele bahlongakele ampur ejardini asengimi naye nabantwana bethu. Ngingimaswaphela ngimuntu osalako la ejardini ongaphumiko ayokwakha lapho khunye. Sele ngingaphumi ukuyokwakha lapho khunye inkomo zikababa iye nanzi zikhona, sele zikhona ngaleyo ndlela. And then ukhumbule ngiveze indaba yokuthi la sekusele mina naye, and then mhlambe kuba nendwanyana ekufuze zokwenziwa ngesibayeni ngingekho eduze mina. Nalapho imaga murtu ekutheni kuyoba mraro hle nenge kungenzeka angene. Yoba mraro omkhulu. Yokosa ukuthi nangabe ukuthi kukhona umntwana ebantwaneni bakhe oyindodana omsana, kube nguye ozongena ngesibayeni apha bakhambe yokwenziwa leyo nto leyo efanele yenziwe ngabo. Okay. Okay, Dade. Mina the way ngibona ngakhona ne into le ifana nokuthi angithi inkomezi ngeze khetho omkhulu ne zisele mhlambe nomalume ne angisho ekhaya kunabo masala ekhaya. So inkomezi zifana nokuthi zigade ilikhetho omkhulu ukuthi makuvela into ekhetho omkhulu azivodi kibo, zivoda emndrenini, zinkomo zemndreni lezo. Njengokuthi mhlambe kumele ukuthi mhlambe kufakelwe abogogo labo ababhubhawo abanikazi
benkomo zamatshe. Then-ke kula abomalume abangangena khona ukuthi asithatheni inkomo ezi-2 sithenga amatshe sifakele abantu laba. Okay. And ukubuyela emuva godi kancane ukuthi ubaba Masahlela njengoba ayibeka athi even nekhabo akangeni ngesibayeni ifana nokuthi udla imali yakhe yamalobolo ngoba umuntu ngokomthetho vele akayidli imali yakhe yamalobolo. Even neyehlawulo nabazokuhlawula umntwana akayidli imali yakhe yamahlawulo, imali abazali bageza umuzi. Uyezwakala dadwethu. Mndungwa ungangenyoni nangiya uyavela phasi lapha uyaveza begodwa uyayifakazela ekutheni umuntu wengubo akangeni ngesibayeni kodwa ngiba nokuletha umbuzo kuye othi what are the reasons ngengiziphi inzathu esikhulukazi ezenza bonyana umuntu wengubo angangeni ngesibayeni ugcina uveza ngokuthi in case of emergency yes angase angene but khabula khona wengubo akangeni ngesibayeni in case of emergency Mndungwa angase angene lokho sele angenile yes khona in case of emergency as acho ungangenyoni sele angenile what will be the outcomes of gona lokho ezobe sekwenzekile ngangenyona ngikulochise ngikwamukele msokhethu. Akhulu Thubana nabo bonke abakhona kupanel mhlawumnye nabalaleli ngithemba bona lisavukile. Asifukile ba. Mhlawumnye nokho man ngoba bengibhiza inyanga ngisadinodiniwe mara ke ithi ngizame ukuhlathulula inzathu zokuthi kuba yini umuntu wengubo kangeni bayo. Isibaya kumazinga ekhaya asibuyele emva emlandweni phambilini before sithoma lento ukuthi siba namathuna la singcwabana khona sisonke semiphakathi nofana sisitshaba yayingekho leyo nto leyo ithome nakuthoma ukufika amabhuru ngoba babinga indaba ukuthi bafuna ukusithathela inarha abafuni sibe namathuna emajardeni but amathuna indawo yamazindla sibaya umfazi akayi emazindleni akayi la sitshale khona imizimba yalaba abafileko reason umfazi uphethe impilo umfazi khulukazi umfazi osesesigabeni sokuthi usathomba usagoa through i-menstrual cycle yakhe akakwazi ukuthi angachide lana nento ephathelene nokufa thina ngithi amadoda ekufanele silekelele ekutheni sigoduse imizimba yalaba abangasekho enyameni ireason ukuthi ke umfazi angangeni esibayeni ngileyo and then akhe ngikwenzele mhlawumnye into ezokuba iexample isibaya inkomo zirepresenta abezimu inkomo ngezinye zezinto engathi ngifuna ngezinye zezinto esingathi ancestral codes that as connector deep ne history yethu nama ancestors wethu yayibona so inkomo uqala ekuseni naziphumako kuthiwa ziyavulelwa ziyaphuma ziye emadlelweni nofana ziye emrageni zikhamba abezimu sithi bayaphuma ekuseni baye emadlelweni bese around 12 ngesikhathi saka 12 navane kuthiwa sebabade ihour lango 12 ngokwesintu alisetshenziswa until ngo1 uhlalwa phasi enye nenye into yenziwako nakumuntu olusileko nakhona ngathi oluse mhlawumnye ngaleza nkathi izinto zingakachuguluki khulu kwazona inkomo ngehour laka 12 ziyajama azisahlikihli utshane or uzithole basho zikarula utshane ziyajama ezihlala phasi ngezihlala phasi sezibhula neje impukane ngobulunga bemsila lo bese ke why ngo12 hour lingasetshenziswa it's because abezimu sebabade sebaconnected nomvelicangi ba submita whatever le basuka bayisubmita nakunelunga lomndeni esilitshalileko ngesibayeni bona nabaphumako ngoba bekutshalwa ngamasa bona ekuseni nabaphumako
utsho ukuthi bakhamba naye ngokomoya, bakhamba naye and then bayomsubmitha-ke ngaleso sikhathi lapho sebabade khona, which is why awala ngo-12 awuphahli nawumuntu. And nawuyokuphahla ekuseni uphahla ngokuyokubawa, nawuyokuphahla entambama uphahla ngokuyokuthokoza. And then-ke sibuye siqale nabathoma nge-awala ngo-1 bayabuya bayehla, sithi bayabuya-ke beza elevelini yethu. Bayabuya inkomo nazibuya zingena ngesibayeni, abezimu bakhona ngesibayeni bangenile, bese ibuye ifaka nalento yokuthi kuba yini serhuphula phasi, kuba yini imizi yakade bekuhlala rhotshuliwe urhuphulwa ngabo ubulongo lobu, so that abezimu bazokhona ukuthi bazokungena lapha silala khona, bazokhona ukusengama ngobusuku. Ekufaka nereason yokuthi kuba yini umalokazana bebala ukuthi alale abulanzi completely naked, bekufanele abe nentwanyana angase azivale ngayo, so that nakwenzeka ukuthi ubaba ulele ngale ngakuma, nakwenzeka kunamachegu mhlawumnye afuna ukukhambela ubaba alethe imilayezo ethileko, ayasabana noma akakhona ukuthi achidele kumalokazana abe completely naked, yayibona. So ngokwesimo sabo abakhoni ukulokhani, ngokwesimo sabo angekhe beze thina sisaqalile, bazokuza silele bangene ngikhaya, not ngokwenyama bona ngokomoya, and then-ke bawalka phezu kwayo-ke ilokhanje le umnameka lo ekurhutshulwe ngawo. Angazi ngitsho mhlawumbe uyezwakala. Kamnandi khulu. Izwakala kamnandi khulu, uyibeke yahlala. Iyezwakala ngangenyoni, kodwa ake ngibuze la ngangenyoni, ngifuna ukwenza practical yalokho sando kukuletha, ngifuna ukuyiqala practically into oyiveza kole ekutheni ngo-12 o'clock inkomo ziyajama zihlala phasi, akusekho emabhiyesaha phasi phezulu. Iyenzeka njenganje into esikhuluma ngayo le? Wakwethu into engayitsho siyi-generation yanamhlanje sesiphila kwesinye isikhathi asisekho connected nemvelo, asisekho spiritually well aligned. Isikhuwa sami sinenyawo ezifitshane ningasibheki inhliziyo. Ezinye zezinto azisenzeki ngendlela ezazenzeka ngayo, kangangokuthi uyabona musinene nebhoduluko senjani. So iye mhlawumnye basesekhona laba abayi-experience-ako leyo nto leyo. Mina kwaphela into engiyi-experience-ako la ngihlala khona, sekuthi-ke ngoba ngeke isitshaba usitshele ukuthi asenze so, asisalaleli ngale ndlela ebesilalela ngayo phambilini. But-ke ngiyibona during ngenkathi zengoma, ngo-12 akwenziwa next, ngabhala batsho siladelwe, abentwana bebayokuzuma, mhlawumnye aboma bebazokubona abentwana, thina ngisho akudrilwa kuyazunywa ngapha. So nabe bazokubona abentwana once lathi 12 o'clock, nasingakabavezi ekuseni sesiyobaveza after from 1 ukuya le. Ngo-12 woke umuntu uhlala phasi nokutheza, ukutheza awuthezi ngo-12. Nakwenzekile isikhathi sokutheza, isikhathi sango-12 sikubamba usehlathini, uhlala phasi, awukapi inkuni, awenzi litho, uhlala nje stele up until-ke kukhambe leso sikhathi, even though singasalinda until exactly 1, but siyalinda ukuthi maybe-ke at least-ke 30 minutes nyana, yabona, singaphazamisi iprocess yabezimu. But-ke ngingatsho ngithi khuzame ukuyicala, uye la inkomo zidlela khona entabeni, mhlawumbe ukuditsha nomelusi, uzicala into ezinjengalezo. Nginethemba ukuthi lapho khunye zisenzeka zona. Ya, no, ngizokhe ngilinge ngifuna ukuyibona into oyilethako le, ilwazi eliqhakathekileko hle. Mndungu wami khuluma Hlasela. Baba Mnguni, Ungangenyoni ubekile Mahlangu. Mhlambe ungaphawula uthini ngakho konke lokho akulethileko? ubekile yena, ubeke kwazwakala.
Leti la ngathi sicalana nobudisi nge-network. Uyezwakala Mahlangu. Mahlangu. Okay, Angikudosele mhlawumbe umtato Mahlangu nenge mhlambe ungizwa angikudosele umtato sikwazi ukuyiraga siyiqedelele ngoba ngeke sakwazi ukuthi siqunde ungakatsho nawo ukuchoko siyathokoza angilinge ukumkhwatha simdosele umtato bakwethu aqedelele Mahlangu nenge ungizwa wena ngapho ngiba wabonyana unyomuke uphume and then umphendulele umtato sirage ngomtato. okay, mhlawumbe aseza kwethu nginithole nikhuluma lapha phezulu kwendaba yokuthi-ke umalokazana inkomo njani njani. Lapho ngithe mina khona in case of emergency umalokazana akakhona ukuthi asangene ngesibayeni. Nakwenzekile ukuthi-ke ngithethe ngesikade bekwenzeka ukuthi sifike nesigabeni sokuthi-ke ubaba uyokuhlabisa umkami imbeleko bese umkami lo ungenisa ubaba la kungeniswa khona abobaba. Nakwenziwe yonke leyo nto leyo kusuka sebavulelwe unkosikazi lo nobaba sebayakhona ukuthi ubaba angafika athi mzangobe lotshani bavuka njani ekhaya babuza namavuko then-ke bacedile. Nase sifikile kuleso sigaba leso nanguma usele ekhaya angikho nofana akunamuntu kusele ubaba nonkosikazi lo. Nangubaba usesibayeni lapha ubaba uyawa. Uma akunangenye indlela ukuthi uzokuloko ahwelela abantu abali kube angakhona ukuthi angene asize ubaba msinyana. So uyakhona ukuthi angene ngaleso sikhathi leso atshata ubaba amthatha yombeka ngendlini. Hayi ukuthi ukuzila ngaleyo ndlela leyo ukuthi-ke vele nakangangena kulicala. Ukungangeni kwakhe kuhloniphana nale mizimba yabantu esebangasekho ngoba umuntu wengubo isitho sakhe sokufazi siyahabula kungakho nemathuneni mina navane ngi-advise la bengiphila nabo ukuthi ungavamisi rather nakunesifo Samuel kunesifo khona khamba uyokusiza ekhaya then akufika isikhathi sokuthi-ke kuyakhanjwa kuyiwa emathuneni ubokuphungula lokho ungabe uvamisa ukuya khulu ngoba phela kwesitho esingathini sijulile man sijulile umfazi uyinto ekulu angaze ngayimadanisa nani kungakho vane ngithi even nelobolo abantu sisuka silahleke nakuthiwa umfazi akacedwa bese sizitshela ukuthi inkomo uzikhipha iziphelele kanti igama elithi umfazi akacedwa simply means that ivalue yomuntu wengubo angeke wayibhadela yaphelela. Shuthi ivalue yomuntu wengubo is not determined by any price engaba khona. Ivalue yomuntu wengubo iphezulu khulu akekho ongakhona ukuthi ayibhadele. Yayibona. Uyezwakala ngangenyoni lwazi hle osithulela lona begodu ngiyacabanga bonyana loya naloya kunakhunye akudobhako. Mndungwa inetwork yakho ijame sinjani njenge? Okwanje isabambile babomnguni isavumela. Ya bekhe ngabuza ukuthi ungangenyoni ubekile hle uzwakele ngakubekako begodu uyaveza nekutheni iye umuntu wengubo uyakuzila ngesibayeni waveza ama-emergency situations or conditions la angamlindela ekutheni angene ngaphakathi ingasi ukuthi ukuzila tot lapho ekutheni nangumuntu uyafa ufela ngaphakathi esibayeni ibese abhalelwe kuyomhelebha kunguye okhona eduze uzwakele hle ngakho konke akubekileko. Manje ngifuna ukuzwa ngakuwe Mndungwa ekutheni umfakela uthini kukho konke lokho akuthuleko mhlambe nongakhe phawule. Mkhulu kilokhu ungangenyoni akubekileko konke kuliqiniso akukho nakhunye la aphambuke khona konke kuliqiniso mkhulu. Okwaleso sikhathi kokuthi kunobujamo obuhabekileko njengokuthi mhlambe icegu liyahlangahlangana
angangena amhelebhe ngoba angekhe akhona ukuthi akhambe ayokumemeza abantu le. Isikhathi yakhamba ayokumemeza abantu le uyokuthola ukuthi umuntu lo la usa-affecteka ukuya phambili. Mara kwangaleso sikhathi angangena kokuthi amnikeze ihelebho lamsinyana. Mina nginombuzo. Ungabuza? Ngawulethe ma. Umbuzo wami uthi ngumakoti ulotsholiwe mara akakahlabi. Akakacedi kuhle ulotshole kuphela. Mhlambe mhlambe ngithi wenza isimanje azange acede ahlabe. Uyangena yena ngesibayeni na? Nakhona mangabe mhlambe ubaba kwakhe lo naye sekalele akakacedi uyangena ngesibayeni apho na? Awa akangeni. Okay, Alright. Baba Mahlangu. Ya ungakangeni ngangenyoni. Nawuphendulako Mahlangu ungaphenduli ngokuthi awa akusinje ngokuphendula bese usekele impendulo yakho mkhulu Mahlasela. Kodwa ke asidlule sichinge kungangenyoni ngangenyoni. Okay, le ithanda ukusibusela kwenyapha ekhe ngangena kiyo na ukhumbula kuhle ithubana ngendaba yokuthi ke nasithi umuntu ulotsholiwe unjani kodwa ngeke ngiye lapho. Ngoba yazi kune video enye omunye wayechudwa ngomunye khona la ku TikTok umalo yawathi ezinye zezinto zithome sesila kwaNdebele zazingekho kwekadeni yayibona. Yayingekho into yokuthi ke umuntu wengubo ulotsholiwe kwaphela akakahlabi. But ke ngoba seyikhona sikwazi ukuyibekela ngaphandle. Asiyikhulumeni ukuthi singayidlulisa njani. Sele akhona nako akakahlabi okhazi wenzile konke lokhu khunye okumenza abe nguma wala opheleleko. Ukuyizwisisa kwami nangokuyazi kwami nangokuyikholwa kwami ukuthi still in case of emergency it calls for help. Kufanele at least amhlenge kwaleso sikhathi leso. Uyayibona. But ke ngokwesintu vele inkomo nomuzi izinto zikama nanyana zingaphasi kwelawulo lika baba but zingezikama zona. Mhlawumnye leyo soyikhuluma ngelinye ilanga. Umnotho vele ukhulekelwa nangibo aboma. Kungakho nangapha esikrestwini bakutshela ukuthi lo othole umfazi uthole into ehle nofana uthole isibusiso sekuthi angikwazi ukuyiphimisa ngokwesiKristu. Yeah. Manje mfo ngiyakuzwa uthi ifuyo ngiyakama mara le akusingeyakhe lesikhuluma ngayo le akusingeyakhe nobaba kwakhe. Ngiyaka sosokana nomamazala. Ihlala kibo. Nasitsho nangitsho njalo regardless kungaba sibaya sami wena ungunkosikazi wami esibayeni kunaleyo mkhawulo leyo ukuthi ungena only ngaleyo reason leyo ungena ngayo yayibona. So still nalapho ekutheni ke usekha kwakho isibaya ngesekha kwakho inkomo ngezaka nosokana nososokanakho. If it calls for emergency uyakhona ukuthi sowungene umhlenge kuphela ukuthi ke nokho umuntu angafi kube isizo likhona uyayibona. And enye reason mhlawumnye ebeyenza ukuthi abantu bengubo bangene esibayeni wayengena lo khasekafika esigabeni sokuthi ke sekaluphele. Ukuluphala is whereby umuntu wengubo reach the stage of menopause. Siyazi ke esikhathini sanamhlanje into izifo sezisibamba sibancane lezo zinto lezo. Back then bezibabamba sebabakhulu. Naseka reach the stage of menopause akasabambi akusana ukuthi usayokuthwala umntwana nofana njani usayokuba sidisi into ezinjengalezo. So bekangena only nakuyongcwatshwa ngoba nakuyokutshalwa umzimba waloyo muntu osuka yokutshalwa isilukazi sona sinye ngoba umuntu bekakhamba
nelokhanji nencwambe zamabele akhambe nomori. Ugogo bekungena ugogo isilukazi esidala singene sifake incwambe zamabele and then kamadoda ayokufaka umori bese ke kuyacedwa. Kungakho nemasimini nawungathi uyaqala ngoba umalokazana ohlongakaleli ekhaya kwakhe bangakaphumi bangakakhi bebamtshala esivandeni la kutshalwa khona amathanga. Kungakho bathi intombi ezisaya esikhathini vane nginezwe nisebenzisa lelo azingene emathangeni kuthiwa zizokubolisa amathanga laya. Ngezinye zezinto ebebazisabisela ukuthi angangeni ngale ngoba ngale sitshale umzimba kamufi. Yayibona. Manje sibuyele emuva ke siyaphuma ku-emergency yokungena kumakoti nge-emergency. Sibuyela emuva kokuthi akusiyi-emergency. Umakoti ufuna ukufeza indingo zakhe ngefuyo engasingeyakhe. Uzingenela ngesibayeni. Into leyo nginto erehe na? Awa akukalungi. Inkomo njengoba ngitshilo ngathi ngezinye zezinto eziphathele ezinokwenza nabezimu. Kungakho nezizwe nazisahlelana lokha ngenkathi zezipi. Sometimes bebathoma ngokubulalelana ifuyo so that bazonidistracta spiritually. So umalokazana nakazokwenza njalo uzidosela amanzi ngomsele ngoba ke into le yabezimu angeze bayi-approve. Yabona uzozikhulumisa azithini lezo nkomo ngoba nobaba nakakhipha ikomo esibayeni ubaba uzokuthoma aye emsamo ayokhombela emsamo ayokhuluma nedlozi. Kungakho mina personally ngithi idlozi nabezimu akusinto ekwani. Ubaba uzokuya emsamo ayokubika abikele idlozi lala ekhaya ekungiyo energy esidabuka kiyo engazange iphile enyameni. Bese uzokuya esibayeni la kuhlala khona abezimu ayokhombela abezimu ngoba abezimu ngilaba bakhe baphila enyameni and hayi ukuthi siyaba worshipa but si acknowledge i-presence yabo nokuthi baphilile and bakwazi ukustudisha inature capture yonke into bayenza sort of format bayenza yaba i-culture so that sizokwazi ukuphila ngale mithetho yemvelo, imithetho esinikezwa imvelo. Angazi iyayenza sense nayo into engitshoko le. Awa yona iyayenza nedwa ukuthi-ke mina ngibawa ukubuza ukuthi manje njengomakoti mhlambe owenza izinto lezo wenziwani umakoti onjalo? Sekulungile lokho ngokumthetho wesintu kuyayiwe enkosini liyokubikwa lelo cala lelo and then ke lizokusolviwa ngokwendlela yesintu. Naye kubuthi uyachargewa. Yabona isintu navane ngithi mina sinama double standards and there's no way ukuthi singahlala singabi nawo. Umakoti lo uzokuchargewa leyo nto achargewa yona but kuzokosele bekha kwakhe bamthathe bamse ekhabo bayokhulumana bayomcebela babelethini bakhe then ababelethi bakhe nabambuyisa la ekhaya bazombuyisa sebambuyisa naleyo komo leyo naleyo mbuzi leyo and then ke icala lisesekibo amadoda ekhaya la lisayokubetha kibo ukuthi nina ngine kufanele nibhadale ihlawulo leyo. Yabo kuyohlawuliswa yena umfazi lo mara iyokuphuma kini. So ukwenza kwakhe njalo undosela nina nimadodana undosela amanzi ngomsele. Okay, ayezwakala. Hey, no, ngangenyoni unembile ngikuzwile msokhetho siyathokoza ulwazi sithokoza kakhulu kwamambala. Udade uvezile ekuthomeni bonyana kwanga umraro njengaloyo banawo ngemndenini. So ngokuphendula so you are clarifying nenengi ngapha. So umndenami naye udade lo bengingazi ukuthi sinomraro njalo ukuthi kuzamele ngimdosele umtato ngicheke ukuthi ngengupho wenza njalo sikwazi ukugijimela ngebukhosini siyomhlahela ngendlela oveza ngayo. Sithokoza kwamambala ilwazi ngangenyoni. Ngibuze kodwa kokugcina.
Ungabuza. Yeah, sure, please. Angisho ngingathi njengoma ulotsholiwe bakwamnguni balobolile baqeda bamhlabisa baqeda bese angisho mhlambe ekhetho omkhulu kunekomo emele bamnikele yona ukuthi ikomo yokusengela abantwana. Ya ifuku. Manje ikomo le ikomo ebisa ngithi ene ikomo esikaza ngithi. Iye. Ikomo le angithi langa leli bayikhipha ngalo yena angakayithathi isele iyazala ngithi. Izalela ubani? Sekuthi mhlawumnye siyazi ngokuhluka ngokwazi kwami ifuku njengoba ngithi ifuku ngiyazi kungasi into ecompulsory ukuthi ke it's a must ukuthi kufanele kuphume ikomo ekhabo omkhulu kamalokazana lo bathi ikomo yebisi ngazi ukuthi naye ukuthi emzini loyo bangithandile njengomkhwenyana uLokhanji umukhwe lo ubaba wakamkami lo uyakhona ukuthi angibize athi wena mkhwenyana ngibona ukuthi mani ngoba nisayozithomela umndeni nginanandi ithokazi nofana selibherha elisbe ngikhombela ukuthi ke abantwana baza kuthola ibisi baza kufunda nokulusa and then umsebenzi nekhaya bakwenze lokho bangifukule and then inkomo lezi ziyahlangana ziyazala nazizalako lezi inkomo sekuzoba nalento esithi kubuyiswa kwefuku kufana nalokho nawo sesemuntu omutsha nawubuya engomeni mhlawumnye nofana uthombile nakuthola umsebenzi kuba namafundo ifana namafundo leyo nto leyo yabona amafundo lo ngingatsho ngithi wona it's compulsory but le ifuku nangithi into icompulsory ngisho ukuthi ukungakenzeki kwayo angiboni ukuthi kungaba nemikhuhlane ethileko nofana ngaba nesiganyana esithileko esingakuthikameza kodwa nakwenzekile ukuthi abezimu bayidimanda angekho baphikise sele bayidimandile leyo nto leyo yabona kuyenzeka kwabanye bayidimande kuyenzeka kwabanye ingadimandeki at all. Manje nakho bayayidimanda kabezimu. Ya sele bayidimandile zamani kwenza ukulukamana ukuthi ke niyenze yenzeke leyo nto leyo. Ukuthi nifuze nikwenze ke lokho dadwethu. Mfowethu sithome soyilanda ngala ngithi ngakwamahlangu. Phela uyazi ukuthi amadoda kwamnguni ayaphiwa ikomo yokusengela abantwana. Yeah. Nakanjani. Thina kwamnguni siyaceda. Yeah. Ayijiki. Ngangenyoni mfo sithokoza ukusihlathulula okungaka namhlanje uMahlangu ngiyacabanga naye ujabulile ukuthi hey bakhona bangijamelako ngoba vane kuphoswe yena yedwa lapha aphoswa gcina ngasazi uMahlangu ukuthi angafika ngayi kuliphi ihlangothi sithokoza kwamambala ngangenyoni Amalanga wafani. Isintu mani yinto yokuthi akufanelanga ngathana mhlawumbe singathi siyaphalisana ngayo nami nangikhuluma lokho omunye nakaveza lokhu nami ngiyafunda ngiyabuya ngihlale phansi indwezi ngizibuzisise ngiphendule nemibuzo le ngiyijikise ngiqalise sona ngiyebantwini abadala up until ngiyithole impendulo straight ngoba kwabona abantu abadala laba esinabo esiphila nabo kulesi sikhathi ungaze uthi na uqalisisa ungaze uzitshede lesi sindebele ngisikhuluma ukushuta akusiso bona bakhule ngaso ngoba umbuzo namhlanje ata into leyo mina ngiyazi mara ngelinye ilanga umthole yena ayedwa sazicocela into leyo ugogo mara nofana bamkhulu ngoba ngakubuza into leyo wangangitsheli athi wangibuza njani kanti nawe athi ubese bakutshelile into yakhona yayibona so iyafana nangaphanga kithi umunye umuntu uyayikhuluma leyo nto leyo uthola ukuthi mhlawumnye uyayiphikisa awuyiboni mhlawumnye ukuthi ke kwamanye amahlangothi ijame njani yayibona kanti nakukuphikisa noku uhle ngoba siyafunda njalo ngangenyoni uzwakele ngithokozile msokhethu undulo aha Mr K asikulotshise sikwamukele ehlelweni
kwande. Nihlwile. Nokho sihlwile nihlwe njani nonke? Hawa sihlwile. Ngakuzokela. No man ngibambe emvanyana sengisaba ukubuyela emuva. Mara ke ngizwile ukuthi in case of emergency kuyangeneka ngesibayeni. Then nakhona ukuthi kungeneke ngama-emergency. Nakurehe kanti yini evimbako kwenzakalani nangenwe kuhle umuntu azingenele aletlile. Mndungwa. Wena nakurehe mkhulu uyavimbeleka ngoba umakoti uyasizila isibaya angithi sekha kwakhe akangeni, but in case of emergency ngeke yachiya umuntu lapha thola ukuthi umuntu uyahlangahlangana angathi esamtshine njalo amthole sekaphangalele kuba ngcono lokho nakamhelebhako kwaleso sikhathi. Ngiyakuzwa lokho mkhulu. Sengitsho ukuthi asithi in case of emergency ungenile. Nawe uyazibuyelela akuna emergency uyangena. Ngithi kwenzakalani selangenile. Okay wakwethu ake ngenze so. Angibeke so. Mhlawumnye njengoba uthi mhlawumnye ufike lapha. Ngithe mina isibaya kumazindla wekhaya. Amazindla kulasa sitshala khona abantu. Lokho abantu basahlaliswa nabatshalwako bangalaliswa njenganamhlanje. So ngokwesintu nangokomthetho wemvelo umuntu wengubo akangcwabi osese sesigabeni sokuthi usakhona ongaka-reach stage of menopause. And ukungcwaba kwakhe nokungena kwakhe esibayeni la kunamazindla khona imthelela kungaba ukuthi uzohabula njengoba ngitsho idini lomuntu wengubo nesitho somuntu wengubo uyahabula. Remember la into ephathelene nokufa. Umuntu wengubo brings life emhlabeni. Ufana nokuthi isource sisonke siyi-source of life but umuntu wengubo ngomkhulu nasithi siyakubala lokho. So akufanelanga sihlanganise ukufa nokuphila. Yabona umuntu wengubo uletha impilo then thina siyasiza ukuthi selipilo umveli icanga ayithethe. Thina siyokulekelela ekutheni sikhone ukugodusa umzimba lo umveli icanga ebekasiboleke wona walo muntu lo. Yayibona. So into ezinjengalezo ukungena kwakhe kunemithelelo yokuthi ngakusasa umuntu uba nenkinga zokuthi nakabambako abasidisi kuba nenkinga sibiza njani miscarriage bana ngesindebele uyahuthukelwa nofana uthola ukuthi uba nenkinga yamochakalela uyonakalelwa into ezinjengalezo. Ngiyo imikhuhlane esingathi bakhona Manje ke mkhulu njengoba usakhuluma ngezinto ezingase zenze. Now nangumuntu lo ungena in case of emergency. Kanti ngubani okhona ukudeducta ukuthi umuntu lo nje uzingenele yena akabe nesigwebo lesi nje ungene kuyi-emergency bekasiza akangasitholi isigwebo. Like i-procedure le ikhamba njani la ekutheni umuntu lo naw ungene naw ungena uzingenela yena. Angitsho yinto lapho kuzokuba yinto yokuthi ke nakangene in case of emergency obvious ubaba nakabuya uma uyabika ukuthi hey kazi nangu usosokana uyile ngamthathu uyile esibayeni apha ngangena ngamthathu. Ubaba uzokuya emsama yokubika ukuthi nako ke kwenzekile kwaba sisimo esinjena nje kwamkatelela ukuthi ke angene akhona ukuthi asize ahlenge impilo kababa. Yabona hayi ukuthi abezimu nabo bangase benze kwangathi abayiboni leyo nto leyo. Bayakhona ukubona nabo kwesinye isikhathi bazomchidela mhlawumbe naye ukuthi abachidele kunalabo abangachidelani noma ukungena kwakhe bona bazomchidela bamnikeze leso space leso ukuthi akhona ukuthi ahlenge ubaba aphume. Mara nakazingenela ukuzingenela kwakhe kukudelela ngoba kufana nomntwana wakho na umtshelile ukuthi into enje ayenziwe bese yena uyayenza willingly kudelela lokho. So now into na uyenze wenziswa sisimo akufani nalokho uyenziswa yikani Chukuthi mkhulu kamare angabuyela usosokana lo ayombikela ukuthi manje umakoti ungenile la angena ngehloso yikani bangahona ukuthi mhlambe bamcolele
ngoba Angiboni, either way ngizwa ngathi into ekulu kubika la. abamxoleli sekuyodependa kibo-ke abezimali ukuthi bayokusebenza njani ngoba-ke asikhoni ukudictate ukuthi abacole nofana abenzeni mara into nayibe buchapho nabo bayakhona ukuyibona. I believe nabo bayakhona ukuthi-ke kuncancabezwe bebazwisise. Okay, ukuthi kungenzeka bangazwisisi, kungenzeka bazwisise Viera. Asenze so Ungeni. Mr. K Jama asenze so umkhuluma Hlasela ke waveza indaba yokudelela abezimu ukuthi imphumela iba sinjani. Ngicabanga ukuthi sele angena ngokwe emergency lapho ukatelelwa bujamo namtjana sisimo akusikuthi uyazenzela ngokufuna kwakhe kodwana bujamo bumkatelela ekutheni akwenze lokho and then sele angena kungasi bujamo obumsunduzako ekutheni angene ngapho azingenela nje. Ngicabanga ukuthi umkhuluma Hlasela angayiphendula leyo ngoba ilapha ekudeleleni abezimu ke wakuveza ekudeleleni abezimu apha ukuthi ibese umphumela wakhona uba sinjani. Mkhuluma Hlasela. Mkhulu, endabeni le yokungena ngokwe-emergency nakangene lokha ngokwesimo esiphuthumako abezimu lokha nakuhamba kuyokushweleza bazokhona ukuthi bazwisise kokuthi umuntu lo ungene ngokwesimo esiphuthumako mara lokha nakasele yena akuhamba ayozingenela ngokuthanda kwakhe nangekani kukulapho bona abazoba neswazi labo ebazomnikela lona nebazombetha ngalo. Uyayizwa ke Mr. K? No, ngizwile Mnguni. Okugcina enginakho manje umkhulu angakamuzwa lokha nakahlukanisa idlozi nabaphasi. Mhlawumbe umkhulu akakhona ukungihlathulula Viera lapho. Nakenzani mkhulu? I think ivese kungangenyoni leyo umehluko phakathi kwedluzi nabezimu ekutheni akusi ampuli into yinye. Yeah, okay, leyo ukuthi mhlawumbe ngayithoma phasi I believe yodinga mhlawumbe enye live kwesinye isikhathi. Yeah. But mina nje personally ngikholelwa ukuthi amadlozi nabezimu asikhulume ngento eyodwa. Umuzi nomuzi unamadlozi wakhona, unabezimu bakhona. Yayibona? Amadlozi mina ngoku-understanda kwami akusiba abantu abakhe baphila enyameni njengathi. Ma-energies lawa esidabuka kiwo ngaphambi kokuthi sibe senyameni. And then abezimu ngilabo khokho bethu abaphilako phambilini. Laba namhlanje esiba acknowledge ngani ngokuthi bakwazi ukuconnecta nomvelicangi our creator. Bakhona ukustudisha ama-rules of nature nokudaleka kwethu and baconverta yonke leyo nto leyo bayenza yaba lisiko yaba nama-rituals ne-ceremony, which is why nasenza amasiko kuthoma kube nama-rituals afaka imbuzi ngeyamadlozi and then i-ceremony ngefaka ikomo ngeyabezimu. That's why ngithi-ke nesibayeni senkomo kula kuhlala khona abezimu bese idlozi lihlala kuphi emsamo. Umsamo bokuba khona ngendlini macondana nomnyango ngemuva kwendlu, not good ngemva kwendlu ngaphandle but macondana nomnyango magega nayo indlu straight nomnyango kusesezizindlu leza ezibonda unguluza. And then nesibaya sembuzi nawo ungathola indlela ebekwakhiwa ngayo ekadeni nendlela ithango ebelenziwa ngayo ithango i-fencing yakhona i-structure se-fencing ilo kanje. Isibaya sembuzi sasibekelwa ngaphandle singabi ngaphakathi nesenkomo, ngesenkomo ebesiba ngaphakathi. And then ke umsamo kula ukuthi nakuzokuba nezinto khona ubaba athoma khona ayokubika khona ochisa iphepho ngochisa iphepho
okukhulumako ngokukhulumako bese kunokudla ebekuhlala lapha emsamo okuhlala kudliwa okufana njengetseletsele beyenzwa njengalomdoko bawenza namhlanje bathatha ipuphu bayisirise nakhona bekuthathwa amabele ahlale lapha ahlala yaphuphuma ekuseni bayakha baphekela abantwana umdoko into yakhona beyingapheli and bekuyinto nje yenziwe ngamabele and then-ke bekuba emsamo kula bekuba khona nethala nakuza imbiko njengomntwana ubuye ekhabo ubuye ukuwela uze ekhabo omkhulu uzokuletha isibiko leso siyokubikwa siyafika siyabikwa lapha ebandla ubaba bayambikela ukuthi nasi isibiko umzukulu bekayenza 1 2 3 and then ubaba uyokungena naso emsamo uyosiphanyeka lapha ethaleni sihlale ngapho ngaphambi kobana siyogonywa and then uzokuhamba aye elokhanjini esibayena yokubikela abezimu ngokufanako nalokhu kunomntwana ekhaya oyintombi ngobe kade nokhabe bangabhangwa kuthiwe somthombisa umnyaka muphi immediately athoma ukubona isikhathi sakhe ma-preparations okwenzelwa iqude bekathoma lapho bekathi immediately nakavuka abone isikhathi sakhe abikele unina agijime abikele uyise and then uyise uyakhamba uye emsamo nakaya emsamo uyokubikela leli dlozi elikhona bese uyakhamba uye esibayeni nakaya esibayeni uyokubikela abezimu more specifically laba basikazi lezi nilukazi ezine-access khulu emntwaneni lo omntazana uyomkhombelela futhi uyombawela ukuthi umntwana lo njengoba sekakhulile angena kulesi sigaba lesi sibawa nibe naye avuthwe ngokwengcondo ngoba nakho ngokomzimba uyavuthwa akakhuli nangokomcondo afike esigabeni sokuthi abe mfazi ovuthiweko kungabi ukuthi umuntu wengubo uvuthiwe emzimbeni kwaphela but avuthwe ngokupheleleko nengcondweni and then akhona ukuthi-ke nim-attractele umendo o-successful uyayibona ngiyogcina nginabakhulu besingasezwakali that's why ngithi ifuna kwesinye isikhathi no uzwakele ngangenyoni lelwazi onalo ngangenyoni libalulekile liqhakathekile hle inengi liyadobha phezulu kwalokhu okuchoko I can even see ngama comments phasi ekutheni kunengi hle abakuzuza kwabantu ngalokhu sithokoza kwamambala umfake lakho ngangenyoni sithokoza bonyana ube nathi uhloniphe na sikusendela i-invite ukuthi ungene na kusiraga lapha begodu wafika ngokubalulekileko siyakuthokoza ngangenyoni ngithokoze Bhundulo ngithokoze nabo bonke engage nabo angithi mhlawumnye kilaba abangakenzi ngalendlela engisho ngayo abanye abantu vane into le bayithathe ngenye indlela kanti ayisinjalo into engiyishileko nami akusiyinto engithi ngiyenzile ngalendlela engiyisho ngayo ngilendlela engithena ngiyistudisha ngayithola ukuthi ekhabo lakhona ekuthomeni yayinje nami ngifana nawo wonke umuntu senze ngendlela esenze ngayo but nje into engicale phezulu kwayo yindlela yekadeni ebekwenziwa ngayo nendlela e-meaningful ngayo into le uyayibona so ngithokoza indlebe kibo bonke-ke abakhonile ukuthi babe nesineke sokungilalela ngistaraha nakangako nangambala mina ngisaba ukunivalelisa ngependulo yakho konke lokhu ukuthi umakoti iswazi lakhe alitholako yini esengine-experience yayo engibonileko umakoti iswazi lakhe alitholileko sekangale kwe-60 sekarishile imenopause mara iswazi lakhe alitholileko ngokuthi uthome phasi wabuyela emalangeni akhe iswazi alitholileko lelo ungene esibayeni saka mamazala nobabazana yayibona ngamanye amezwi angaba nolilako very good sekungaba possible ngoba ngendlela semalangeni ngakhona mara angiboni ngoba ngathi akubi njengomuntu ophilileko
kuba ngathi uvulela ipompi. Ish. Ngithola ngigoma. Kanti leyo izimanyana mara kuliswazi alithola ebezimini lelo. Iswazi lakhe. Abone ngubani nobani nawo wonke umuntu osafuna ukwenza into njengaleyo bambone abesibonele kuyo wonke umuntu. Iswazi lakhe alitholileko ngoba ubhalela ngisho nakuphuma kokuthi uphuma ngendlini ufuna ukuya edrobheni or ufuna ukuya kwamakhelwane. Yabo kuliswazi labezimu lelo noma angaye eMaputo ngeke alithole ihelebho. Ayipompi yona ivulekile. Ubaba ungangenyoni uthe uyadla asidlule Mam Jason asikulotshisa sibamukele ke waphuma nakunguyile kodwa Lotshani noke, lotshani kupanel, lotshani babumnguni. Ngikhuluma kasema. Abone Mam Jason. Yazi ngithi angikhweli nginenginganyana ngibhizi nefone. Mara ke sengikhwezwa indaba nasi yokuthi iswazi likamakoti lenze umakoti wabuyela kuma period. What if akusilo? Awa ngilo sekakhambe khulu sekabuya neswazini. Bathi wenziwe kungena ngesibayeni. Bonke bamtshela into eyodwa ukuthi yini into yenzileko yekha kwakho. Ke ngithanda ukuba nomfakela phezukwale yokuthi ipompi ivuleke umchawuchile. Indabeni yepompi le yokuvuleka umchawuchile kuliswazi labantu abadala enye into efuna sikhumbule ngesibaya isibaya before uzosivusa uzosithoma siyabikwa emadlozini ekubikweni kwaso kwemadlozini kukhona amakhathakhatha aberegiswako lapha esibayeni apha ukuthi akhone ukuthi agade ifuyo le. Yena ubaba ngisho bese kayichazile umfo ngapha ukuthi esibayeni akungeni umuntu osaya emalangeni bekungena isilukazi esingasayiko so yena ungenile Andeke errong. ukufakazela yakaba Mahlangu la. Reason why abantu bakade umsana nakaleleko walala ekseni kwaze kwaphuma ilanga bebamritha ukuthi kuyela kuyako ukuthi akavuke bathi akavuka yephi ekseni akavuke angene esibayini nofana akhambe magega nesibaya acheke ukuthi inkomezi akunakomo eyenzekileko ukuthi ngobusuku ipholochile na ukupholocha kulokha ifuyo Chakaleleko. umthakalelo ukuze kwenzelelwane ukuthi nakabona leyo mistake enjengaleyo athathe izinto angazisebenzisa embe msinyana afihle la konyana esuke lipholochwe ikomo leyo ukuze abantu bengubo bangaboni that mess. Bese ngibuye ngiyifakazele ngani sinesiko lokumunyisa lokho engicabanga ukuthi nalo lizadinga enye live ngelinye ilanga. Isiko lokumunyisa ngekhethwa lisenziwa uma nofana ubaba nakahlongakalelweko enhle kumfelwa nofana umfelokazi nakaqeda ukuhlongakalelwa uya ngekosini uyokumunyisa kune process eyenziwako leyo process leyo ifaka nahlangana ukuthi ke abantu abafuyileko abakhele naloyo muzi loyo kufanele kufike la bazokuletha khona umswana omunye nomunye onesibaya athatha umswana awusemzini loyo uyokuphungwa kwenzelelwana ukuthi namhla kwenzekile ukuthi ke inkomo lezi zeca imhlala yalomuntu ohlagileko nasithi nangithi umuntu ohlagileko kilokhu ngitsho ofelweko nazeca imhlala yakhe zingabi nenkinga yokupholocha ngoba nazeca imhlala yabantu abahlagileko ziba nenkinga yokupholocha yayibona so into le it's deep ngoba nekumunyiseni kuyasetshenziswa ukubona ubulongo Nangambala no bakwethu sithukusile akhe sisamukele uJobe sesikhatshanyana phakathi simamukele Jobe siyakwamukela sekulotshisa ehleleni iZalom podcast ungafeli ngaphakathi ngesibaya sakwenu asikhuluma Jobe uJobe ngathi usilahlekele.
Right. Siyadlula. Mkhulu, Mam Jason. ke ngibuza umbuzo naku. Awukho relevant la. Ke ngibuze la mkhulu Mahlasela ukuthi umkhulu Mahlasela uyathatha uba nabo mababili. And then nakaceda ukuthatha abanabo mababili uHulu uyalala. uHulu nakaleleko umkhulu Mahlasela anefuyo. Ifuyo lengiyakabani njengoba umkhulu Mahlasela lele. Njengoba ngilele then bese uHulu naye uyalala. uHulu walala before wena. Walala before mina then Walala bese uHulu. kulala mina. Ene uHulu nakalalako ifuyo lebo unganayo. So now uba nefuyo mara awukayithengi kuba nezinto ezenzekako ezenza ukuthi kube nabantu abeza kuwe bathi njengomkhulu uMahlasela or ubaba uMnguni nguye oseleko wechegu kosake yokulotshola isilukazi esinjanjani sokulotsolelwa kwaMnguni. And then inkomo zimthanda uMnguni zizale zibe sibaya. Ngifuna ukwazi ukuthi umkhulu Mahlasela nasele alele inkomo ezingeza kabani. Inkomo Isibaye esingesakabani. Isibaye esinakuthola ukuthi kunamadodana mhlawumbe wangakwaHulu nala wangakwamani singesamadodana la isibaye naye umani lo into yena eyayenza kokusa ibonisane namadodana la ayisingesakhe ayedwa. Mara who's the beneficiary? Yazo inkomo ngubani onesay ngesibayesi? Onesay ngesibaye simadodana la ngoba amadodana angitsho azindonga ezisele bandla. Naye umani kungezakhe mara singezakhe ayedwa ngezakhe namadodana. So nothi amadodana azindonga ezisele bandla uba indonga esele bandla abe negama elidlula umanakhe. Uyaba negama elidlula umanakhe ngoba uyindodana ngaphakathi komzilo. Baba Mahlangu ngikhombela ukukwenzela yona mhlawumnye simple so. Kunenkulumo ethi umdlobela udliwa. Inkulumo lena sikhuluma ngomdlobela sikhuluma ngelegacy. Into esiphila ngayo eshiwe ekhaya. Ifuyo could be esikhathini sanamhlanje sekuba ama businesses. Kuyenzeka nangubaba uyahlongakala uchiya inkomo. uHulu unayo indodana. Indonga esale bandla iba yinye. Indodana yokuthoma ebelethwa nguNdlukulu, ebelethwa nguHulu. Ekungenzeka uthola ukuthi nanyana kungenzeka ukuthi ibelethwa emva kwawo wonke amadodana kaMani, but yena uba Mara ngeyakaHulu. uvela ngapha ngendlini kaHulu. Indonga esale bandla umsebenzi wayo akusikuthi ifuyo ingeyakhe, akusikuthi iyonke into isele ithi yena, but yena iduty yakhe ujama on behalf of irole kababa ukuthi ke nakunendodana ekufanele ithathe kumsebenzi wakhe ukuthi angene ngesibayeni aqale inkomo esezilungele ukuthi zingaphuma ziyokulobolela umfo, and then akhipha thwaye nazi izinengi ngokwaneleyo. Ukumsebenzi wakhe ukuthi aqale kulezo nkomo ukuthi njengoba umfowethu lo yaphumile angikhiphe ezingaka ngimfukule naye akhona ukuzijama. Njalo njalo yena sekaya controller like sekaba ne control but yonke into uzokusebenzisana naye umani. Bazokubambisana. Kuyokubanjiswana mara indonga esale bandla indodana kaHulu le yokuthoma. Okay. Siyathokoza ngangenyoni siyathokoza Mlungwa. Nasiluma. Akwande qiniselo ngishisa umuntu wepanelini. Ngizwe uButmehluli lapha athenda indaba ukuthi ohluphekileko inkomo zeqa umhlala kuba khamba kube nokuthi inkomo lezi zipholoje. Kangakanani thina sibabantu abatsha umuntu bathe umphephela ngapha eze vele ubathe uphephela ngapha abone ngathi ubaleka yena or
uyambandlulula or wenzani. Uthi noyokufika kuye sitsheliwe emakhaya, siphume emakhayeni ahlukahlukene kutsheliwe ukuthi mani nohlangana nomuntu onje nezange waya ayokuhuma awumkhulumisi umma lo or ubaba lo. Ubathe bathi ubalekela ngapha, ubathe bathi ubalekela ngapha ene uhlaba amehlo phasi ukuthi ungaqondani naye ngamehlo. Yeah, and Akulothiseka athi nromba kwaNdreyase kade ngaqina. Sibona siphume njani, si-affecteka kangangani. into leyo ibangelana ikhwekhwe wakwethu. Akhe ngikubekele so, umnyaka ogadungileko bengibeka ichegu lami, ngabona khe ngayifanisa kulo khanje kwenye podcast yakhe umnguni. Kuhlongakele ichegu lami elingelincane kunaleli and then-ke ugogo nakufanele akhambe ayokulungisa izinto i-paperwork akusenamntwana ngale kugogo, so kuyakatelela ukuthi nasiye ama-home affairs lapho khunye sikhambe naye. And ezinye zembangela ukuthi nathi sibe ntwana akasakhona ukuthi asithembe ngoba nathi sinezika abantu bekha kwakhe. Uthola ukuthi siyamrobha lapha nalapha, sekuyamkatelela ukuthi kufanele aphume agubuzela njalo, akhambe hlangana nabantu ayokuhlala la emabhankeni wase-home affairs la kuyokuhlala khona abanye abantu. Bekungakafanele. So imikhuhlane yalokho ukuthi umuntu wengubo or umuntu ofelweko usese too much connected naloya muntu ohlongakeleko, kungakho nanihlanganiswa kuthiwa nimuntu munye. So sekwenzekile kulele oyi-one usesenalela thunzi laloya ongasekho, so uzokudisela laba abasebatsha, ngiyayibona. So kuhle amchitelani, kungakho njengoba ngikhona ngimuntu oseduze nobukhosi ophilako nakunama-meeting webukhosini. Ngezinye zezinto engikhe ngaziraisa lezo ngaziphakamisa ukuthi i-government ingenelele entweni ebezingafuneki ukuthi ngathana ingenelela kizo ezifana nengoma. Instead ngathana iyasiza entweni zokuthi nakwenzeka ukuthi-ke kunaboma sisenabantu kwaNdebele nakwezinye indawo ababhilivela esintwini. So nakwenzeka umuntu ufelwa ngukosikazi nofana ufelwa ngunomzana kwakhe, i-government i-home affairs ayikhiphe amalokanje ama-mobile la amagudugudu la akhambele labo bantu labo bakhona ukwenza, bakhona ukubasevisela emizini abo bangakaphumi, ngoba akufanelanga bakhambe even nelangeni. Sengitsho nala ejardini nakaphuma etoilet kufanele agubuzele asithi angahlatshwa lilanga up until isikhathi esithileko, and then nathi sibabantu asitshitelani naye ngaleyo ndlela. Simndeni-ke siyakhona, but kushuthi kunama-limits up until kufikela la ayonoma khona, and then nalapho-ke kukhona njalo njalo up until kuphela umnyaka, and then lapho izinto zonke zibuyela back to normal. Kosasithini thina singabantu abatsha bamehlula ukuthi ngim-avoida njani umuntu onje, ngoba ubona ngathi ngiyambaleka, agcina akhupha namagama ukuthi babona ngathi ngithwele ukufa, babona ngathi nami ukufa kungikubizile. Mara thina siyaliwe nasiphume emakhaya ukuthi wahlangana nomuntu onje awenzi into enje nawo nanjini. Mubaleke, ungavumi ukutshentshana naye ngamagama. And nasemasondweni babatshela njalo ukuthi hey isintu nawufelweko siyakunyenya senza lokhu nalokho. If uzizwa ukuthi wena into leyo awukhona ukuthi ungakhulumisana naye, ngitsho niyakholelwa kuleyo nto leyo, mzive and then uzakubikela omunye umuntu omdala ukuthi ngiba ungisele umlayezo lo kumama lokuthi ngenxa yokuthi ngikholelwa ekutheni nakasesekile period akufanelanga ngitshentshane namagama naye, bengiba ukuthi angicolele kulokho, sizabuya sikhulume ngelinye ilanga. Sekuyokuba kuye ukuthi uyadlulisa nofana njalo, ngoba naye after all kufanele ahloniphe ikolelo yakho. Yeah. Uyayibona? Konje ngangenyoni uveze ukuthi ikomo yenzani, yenzani? Yapholotsha. Usaba ukupholotshelwa nasiluma Awa usaba ukupholotshelwa yo. Thina kwaNdreyasela abobamkhulu bathi awukhambi emhlaleni, nekangabe ukhambela ngapha ungakhambi ngemva kwakhe, ene betere ukhambe phambi kwakhe, betere ukhambise umdlule and then ukhambe ngaphambili kwakhe kunokuthi ukhambe ngemva kwakhe, ngoba nafanele basiyokuchingwa emalibeni
bakhamba ngeenyawo phasi abantu aba la gadange khona akamele batsho nekuku akamele itopo umratha awudlileko wawutshiya kwanja akameli ukuthi idle umratha awutshiyileko izinto zakhe eziningi ziyahlonitshwa and zenziwa ngendlela right zilahlelwe emathoyilet kuyabuthelelwa kwenziwani tsho ukuthi into le i-serious to such an extent ukuthi ilimaza nezinja neenkukhu nakho konke kangakanani mina ngisakhula ngisafuna impilo kuya phambili. That's why ngibe nekhuluma Mara- umuntu wengubo kukhulukhulu kangangokuthi ukonakala komuntu wengubo kubonakala pheze kwayo yonke into. Yayibona. Mara mina according to my understanding ne unasiluma lo ngicabanga ukuthi ukhulumela point yakhe mara iyangirara ngoba khulukhulu uyiveza emntwini ongakahlafu uvane bathi benzani nabavane basilumisa ongakalumisi Akalumi. uyangizwisisa ya ipoint yakhe khulukhulu isemntwini loya ongakathomi ukuthi aphekelwe ngiwe woke umuntu osele asukumile phasi wathoma wakhamba ngicabanga ukuthi naye njengoma or ubaba ovelelwe ikinga uyasazi isimo sakhe ukuthi isimo sakhe sibunjani uyazi ukuthi kufanele aphile njani nabantu nakahlangana nabantu nakafika lapha kunabantu abaningi yena kosakuchidele ngecadi ahlale phasi So ukuthi ngiyambaleka tatethu bekasambethe hlaza ene ukwembatha akuthwenyi nana but nasele asukumile phasi mumuntu ongakhona ukujama naye usuyamlotshisa mamsikhosana or mambanibani uyavuka awa ngiyavuka kuyenzeka or wawukhona mzukwana alima lokho awa abe nisayiphathi-ke naleyo ene ayiphatheki nangabe awuzanke uyokufika mhlokho ngoba kuzokubonakala ukuthi azanke uyomseka abe isaphatheki awa seniyalotshisana awa abe ina-next net into kungakosi ukuthi uyivumele ukuthi basho uzokuhaka I don't think ukuthi that is appropriate uyangilotshisa uthi nasiluma hello ngenze njani ekwabathe uthi hello nana ikinga Manje emzini khona uyangena na. Phela nakathoma athi hello kusho ukuthi ufuna ukuzongena kuwe. And mina ngazi ukuthi umuntu osambethekwa kangeni emzini. umuntu onjalo uyasazi isimo sakhe asikhulumeni ngabahlolokazi ngabafelokazi abahlala emakhaya singakhulumi ngabahlolokazi besikomplasi Umuntu abahlala emakhaya sinemzuzu emithathu kwaphela ngaphambi kokonyana silisona. sikhulume ngabantu abayalwako nana singakhulumi ngalaba bathi nabahlezi phasi babalethele amabhodlela ama-champagne bapopoze lapha Mara mamJason musi into leyo seyiyafana nokuthi nanje imncwaba usahlonishwa. Angithi lokho bekwathiwa umncwabo mawuvelako mele uhlale phasi ungawuqali. Nje hawa abantwana sebayaphuma uyibonile iMercedes le itaxi le Mercedes. Uyibonile ansathi bantwana ngenani ngendlini. Iyafana nayo nabo basazihlonipha abanye bakhona. mina ngiba ukuthokoza bese ngehla nengizehlele kusese nemzuzu mbili ngithokoza umehluli lapha kunento enye ayivezileko ene into le mina nje sengizokuthoma ngiyiberegise ngoba into zethu azikhambi ngoba sinekani senza izinto ngokuba sizitshela ukuthi siyazi and into ezo ziyasilimaza kusasa sithi siloyiwe or sicalekisiwe indaba ukuthi bathi sizokuthinga emathuneni ningangisoli mina nesele ngingasayi emathuneni ngizose ngibe khona nami ngiquphisa inkotlelo ngenze njani mara emathuneni khona eyi angisakhoni nathi-ke sizaba nama-excuse Ngicabanga ukuthi nasiluma yabona into ebalulekileko ukwenza into ihliziyo yakho evuma bonyana uyenze esikhulukazi nento okholelwa kiyo nenge into ethile ungakholelwa kiyo ungayenzi uthi wenzela abanye abantu ngombanyana ekugcineni kwelanga kulimala wena. ngapha mina ngiyabona ukuthi ikomo abantu abadala babe into le beyikhona mara phela ekhethu kwaNdreyasi bathi umuntu omutsha akayi emalibeni more especially ongumma azange sabuza ukuthi yikomo into le nasi namhlanje iyavela
njena siyokubuyela kwabadala sithi eyi ngizwe bathi umromoja kayi bathi sanitshela ngitsho nina nizenza bazikhulu nifundile hanani nithinge phambili ngizose ngirivese isinyeva ngizose ngitete isinyeva nami toti ngibe ngemva Ngizwake. Hayi mara mntwana vale ngithi uyahlanya hayi wena uhlanya rehe. Mara uqinisile yena yazi uqinisile mina vele nami emngcwabeni angiyi as long ngazi ukuthi abomnguni bakhona awakamare Yeah. bathi akasapoti lo emngcwabeni nathi asiyi mara ngiyazi ukuthi as long kuneba kwamnguni ngizokwehla. Njalo. Alright. Mkhulu Mahlasela ngiba ukukunikela leli thuba mhlambe uchwamezwe ukulayelisa. Ukuyelelisa. ukuyelelisa nokulayelisa bengathanda ukuyelelisa ukuthi abantu man isintu asisihlonipheni and bengathanda ukufakelela endabeni leya ebekwe ngubaba lo umehluli lapha athi isitho somuntu wengubo sibudisi. Uqinisile kileyo ndaba leyo ngoba umuntu wengubo kuba umuntu oletha ukuphila. So okunye ngithanda ukukutsho ukuthi abantu asilandeleni isiko sizihloniphe izinto ekuthiwa azenziwa masingazenzi senzeni lokhu ekuthiwa sikwenze sizihlonipheni sokwazi ukuthi nathi sihlonipheke. Ngiyathokoza. Mkhulu Mahlasela siyathokoza sithokoza nesikhathi osiphe sona. Hey namhlanje kwanga abezimanga kwa Mahlangu bagidele zange usahlelwe ngemibuzo uwedwa. Usahlelwe ngikuzo usubhalelwa kuphendula umam Jason athi hayi khona ngathi sesiyambuyela ke njenganje. Siyathokoza uthokoze nabezimo ekutheni bakulethela ungangenyoni zokuhelebha kokhunye lapha. Ngangenyoni amezo ukulayelisa nokuyelelisa mfana mntana. Engingathanda ukuthi mhlawumbe ngiyelelise ngakho ukuthi-ke njengoNasiluma njengoba atsho athi-ke ucabanga ukuthi athome ehlise ekutheni-ke akhambele imingcwabo. Ngingakutsho kugcwala umlomo ukuthi-ke kuyi-advice yami ukuthi lokho vele ngathana bayaconsidera ukuthi akwenze. Ukusapota akusikuye emngcwabeni kwaphela. Ziningi indlela zokusapota umuntu olahlekelwe lilunga lomndeni nofana ngilaba ababathandako. So abantu bengubo nga-advise kakhulu ukuthi baphungule khulukazi nokuya emathuneni. It's okay ngama-memorial service baye bayokucheeriya badlulise amezwi wokududuza nayo ukuthi baya-contributor financially benze njalo and then-ke nakuyokusizwa ekuphekeni nanani ngoba sekuyaphekwa kwenziwe lokho banikeze amadoda lelo thuba lokuthi bakhere imizimba yalaba abadlulileke ephasini bayobeka ngoba cala nalokhu angasifuna siliproducako ngimi othwele lo muntu oyomtshala la uyokukhulela ngaphakathi kwakhe umuntu wengubo nalokhu yasimikisa ehlabathini kufana nalokhu asimbuyisela esiswini sikanina ngoba iland kwayona iyodwa nasingathi siyipha igender siyothola ukuthi it's a female so simnikisa lapho siyamtshala imbusela kuma obeletha iphasi lonke. Lapho-ke ngalayo mezwi ngithokoze bonke abantu-ke bakhonileko ukuthi bangikhona kule live ngithokoze isimemo from kuwethubana naye woke umuntu-ke ocontributileko enkulumeni ezibe khona kwangathi-ke nakuzinhliziyo zingapharumelana. Nangambala sithokoze kwamambala ngangenyoni. Kodwana ke sewachecha bonyana bahle kangangani abantu bengubo ngemngcwabeni apha nasele nithi bangasaya baza kuthatha mara bangakathatha ba. Hey bahle kaze esilahlweni bahle ukudlula emchadweni musi ngangenyoni nangakhe ukuthi yabayechecha kuhle. Well, it's fine. Thank you so much. No comment. No comment. Tatwethu siyayisonga njenganje nangakhe mhlambe ube namezwi nawe ukulayelisa ngemva kwalokho umlandele Mam J. Awanisasho nokuthi ipengu yini ezokulapha umkamalumani.
valelisa Mara hayi khona una timing Epengu ihlabathi. Yabona ngiyathokoza. mkhulu Mahlasela ngiyagula Ngiyagula. ngiyagula mkhulu man Nasi inyanga hlangu kwakho man kufanele. hayi man mkhulu Inyanga umfazi naso. uyabona-ke mkhulu Mahlasela umthume uyamuzwa mkhulu mnguni ukuthi uthini ngitshela uMahlasela ukuthi ngiyagula ungithumela ku-402 ngoba yena bona ukuthi ugule okungiphethe bangithile Mamthesina ungithembi. Awuthembi. uMahlasela ubona ukuthi ukugula okungiphethe bangithile wangilapha uyalimala ungithumela DPA yakhe phela mina. Wakwethu uyayisonga njenganje. Ngithokoze baba. Mamjeseno uzakuthatha inyamba zami kumnguni uzangiwhatsappela. nazo solo ngazithathako Uzangiwhatsapp. Ngithokoza kwamambala bakwethu, ngithokoza ithuba kibo bonke bekade basibukele, ngithokozile ihlelo ngilo leli iza nonke podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi asikhulume okukula uhelebhe kakhona ngendwanyana eningi ezihlukileko. Yeke namhlanje sisi kunengihle esikuzuzileko bakwethu from both umkhulu Mahlasela kunye naye ungangenyoni ngelwazi esinikelwe lona ngibo. Sithokoze kwamambala. Sithokoza begodu nalabo ebekade bakhamba basipha ama-gifts, sithokoza ebekade ba-like ningalahle rakelani phambili nakusasa nenze njalo. Ungakwenzi ungakwaziko ukuthi ukwenzelani begodu ye ukwenze lokhu okholelwa kikho ukuthi ubani uthini ngale kwendlela. Ngeze kwahelebha lokho qalana nalokho okuzokuthatha impilo yakho kuyise phambili. Bizo lami nguMandla ngokwamnguni Sibongo ngonjebe.com ngokwaziwa. Mthokozile akube buthongo. Danko. thokoza thina mnguni. Thokoze.